Welcome back, guys. Welcome to another video of Mr. Time Traveler. This is Mr. Davidson from Mr. Time Traveler. Asi gi unboxing to the product asi mayam na ngai na rakpa market time phi tongan ba product amni. Here it is finally. Mini ngale ne. Mini iPad mini se kuire iPad mini 5th generation di 6th generation ji kuire ne thokpa ugi da wano bona do asi da le 64GB ne. 64GB ni Wi-Fi version ne daga sida thai to 6th generation na aba iPad chi koi re ha this mana full screen no wala lakte ni sina no bada aduga mamangi previous model ke de iPad mini je 345 masak loi mana bane but this is different to Indian variant ni sida le re magi MRP hang to gi yang se manung da ano ba Apple gi mahana gi lakot mana ngarang nahan iPhone 13 Pro Max ta lakot mana Maju sila sini di fare secure na. Yang satisfying of sound. Sini mini ye. Sida le display se. Aduga ai sida low di basi color si maming jina starlight ko sida lai rega si side ta tham ge goal si kitang man ba rumai masagi sida lai re document ai di kan una tam na cellular version na tam na Apple sticker lai re cellular version na tam na kan di aura ro sim injector tool aura ro but ano bunina to se 20W ki charging brick ama ha pe Apple gi si fast charger ne 20W ki Apple brick ne aduga Anuba iPad mini si di hana iPad mini gi ato version gi lo namak kano lakpa ngata ni lightning lakpa ngata ni adubo sige anuba si di type C to C la si da le C to C la ni aduga hana gi lightning do oidre C to C C de gi si dum charge to maram de si da su C ne ba aduna si dai thilaga si charge to ni fast charging ne color gi wena di si ne no size gi do Starlight hang to ging si duga magi display si kitang upgrade lai manam di full size display la amina bezel jam pasal la amina hana gi iPad mini do oil si keno khatane 7.9 inch ni dubo same size ti manaba size ti same manaba duga hantak na bezel de pixel la amina display na ai na yam jala amina my display is 8.3 da ina upgrade to gre so hang to ging si ko magi Starlight color se saya nali ni Ais, yang tipe saya jadi tu. Wow, check the color. Side tiga kita silver sucang ba, gold sucang ba. Saya nali juga. On to खोला गई डिस्प्ले की साथ ही अंजर के में हम दा ओके on to खोला हम कंपेयर कोई कोई डिवाइस है ना पिक्चर पे है almost phone में की खा नहीं चाह रहे iPad Pro कंपेयर तो बता दी Pro कंपेयर बता तो ओके अदम सी iPhone कैनोगी 12 की साइज नहीं 12 Pro Max की हम कन खेलना भी नहीं but sini setup di kono toroke do size si mana olak pakanda da koni olak pakanda kano le gitu 8.3 game sana bichi nau jingi mo yam pamani se processor su yamna fast over processor A15 bionic chip ni ori 6 core CPU ni 12 megapixel ni se 12 megapixel to ga flashlight chu yore flashlight che koi true tone flashlight ko Apple ya ho se Ada mana kapo jadum color jadum true tone na phang bagrang amba ya mamak na tru jadum kredi sheng flashlight che duga 12 megapixel si wide lens ni duga sida sumagi mamangi sida yori ba camera je mai mamangi ni but mamangi camera je sino je tar ga su akoi na video calling to buni khang de duga or else mamangi camera je sin tam da masagi center oi na yorok ni mi je smile na kan da mi aina kitang leng ba kan da masagi si camera je na mi tanaraga mai de thamako मैं द सेंटर फ्रेमिंग होइना थमक ना
adu yam kani video calling gumba kai gumba digi sum huji kan di online classes adu da mayam ji marak sida si yam kani adu size comparison ji yo si 2020 ki iPad Pro ni 2020 ki iPad Pro ji ga yeng badadi pra mapam sa ta gre to sini mai size yam pi pu to pusin bek ta hapa adu di am ngai ni adu se si su mu kano la si dana mu iPad Pro jena mo full screen wara ga iPad Pro da la jena Face ID ni do si sai tam krake Face ID ni adu si di Face ID na te si dana si bata ki button si log button ni si na bi hai adu ga another kano na su Touch ID ni se bata ki kitang ngoi tak long thing kan log to bani adu ga purchase ki kilo mo yare adu si sai te ori je si na kai no du tak cha ke si am finally mini 6 am ti phari je si Apple Pencil ni skin wrap to ni ga skin je di brand ni Apple Pencil je support ore je Apple Pencil generation 2 support ore ni na the more future mo na yam khala ni feature je am creative oi bakang bujing na dum interior designer mo ni am na sis na be ani multimedia kang bu yek to action pajana sis na be yare aduga stock marketing to bokang bujing disum swaina thammi je moina mouse ki motor season na aku ma point one ngai na ne Apple Pencil tu support ok sole am phoba high target di aduga once again I mutanga highlight to jara ke my processor A15 Bionic ni 6 core CPU adum yam powerful over device ni picture bai wane sine aduga hante ke no bosi la touch ID camera 12 megapixel live flux yaure yamna so handy hoiba aduga magi charging brick se lere once again 20 watt ki aduga C to C sine ngasi ge na adu si market ta dum hujik 47 di high bane do market ta phangdri Indian market lakpadi horni hujik mini launch tawdore si Indian version ni ko Manipur market to lakti lani khara laiga di some asi October ki date 8 9 ni do middle week natraga last week kom di orani infal market ta so mem pambining bal itar ga di iPad se si le re do mem 9 generation to ha do 9 generation bu mathang unboxing dum to ke apik pagi wena putok pusin nungai ba powerful of device ki dum ti mem si no kai best oine nai site is haise ki dum mem jum tanging bio so ngasi ki ni matang jida video solution lage aduga type C ki charging su si le ani ngasai man speaker su si le ko mai sonda soni stereo blast ni ko sonda soni yoe aduga volume se sonda lakre anta ke no bujide saani di site pan mane site pan re volume se do game sana ba kambu di kitang swana pai tam se na ga lok chu ta da volume chu ta da na musi ma kitang handy ho war ne pick pani ne am nai na di dum manage to gini da ma'am okay so guys thank you so much for watching nasi ki the videos matang solution jarage matang gi dum nongai nongai ban boxing jam pura ke like to di ba kambu like to biro subscribe to biro adu channel je num mal bell button tin biro notification anu la na ba ma'am gi makta unboxing anu wa dum puduna lak sabani ma'am I hope everyone enjoy my video so ma'am na toning ban unboxing lecture ko comment section na happy ramo aduga ai gi mamang unboxing video ma'am gi har gana sonda sida lai re sida unboxing mamang unboxing to video sing aduga sida mu kra ko na to gi unboxing video ji lai re subscribe to gi na sida nambiro thank you so much for big love and support. This is Mr. Davidson from Mr. Time Traveler. See you again on next video. Bye bye guys.